I odmah krećemo u akciju. Potrebno je pripremiti nekoliko vrsta povrća. Operite i ogulite mrkvu i krompir i ogulite crveni i bijeli luk. Ja sam povrće pomoću ove spravice koja vam je već poznata iz mojih ostalih videa prilično sitno isjeckala. Vi možete sve vrste povrća naravno ručno i na malo veće komade izrezati. Pripremljeni krompir stavite u hladnu vodu do daljnje upotrebe. Crveni i bijeli luk isjeckajte na sitne kockice. Zatim slijedi kupus, odstranite vanjske listove kupusa i prepolovite ga. Odstranite korijen i izdržite ga na komade srednje veličine. Zatim i meso izrežite na komade srednje veličine kao za gulaš. Slobodno koristite i malo masnije meso jer će kalji dati ljepši ukus. Zatim u velikom i dubokom loncu zagrijte dosta putera ili ulja i popržite luk. Potom dodajete bijeli luk, mrkvu i meso. Pošto se proces kuhanja odvija na najjačoj vatri, može se desiti da vam na dnu počinje da zagara. U tom slučaju dodajte pola šolje vode i nastavite dinstanjem. Zatim postepeno dodajte kupus i poslije svakog dodavanja dobro promiješajte. Najkasnije sad će vam biti jasno zašto je dobro da koristite duboki lonac. Slijedi paradajz iz konzerve i lovorov list. Sve sastojke još jednom dobro promiješajte, stavite poklopac i sve dinstajte jedno 15 minuta. Nakon tog vremena donalite litru vode, vratite poklopac i kuhajte kalju jedno 45 minuta. Nakon što ste dodali vodu, bitno je da sve još jednom prokuha, a zatim smanjite vatru. Od ovog trena pa sve do kraja kalja se kuha na srednjoj vatri, to je kod mene 4 od 9 stepeni. Nakon tog vremena dodajte krompir i po potrebi još litru vode. Vratite poklopac i kuhajte najmanje sat vremena. Pred kraj su vam potrebni sljedeći začini. 1 kaškica kima koji je za mene obavezan u svim jelima s kupusom, 1 kaškica bibera, 2 kaškice paprike u prahu i 2 kaškice soli. Po ukusu dodajte još malo soli ili bibera, a možete dodati i čili ako volite ljutu varijantu. Na kraju možete dodati i malo svježeg začinskog bilja kao što su vlasac i peršun. Rezultat nakon 2 sata kuhanja je jedno jako jednostavno, a ukusno jelo koje će zadovoljiti i najvećeg gurmana. Ako ste još neodlučni s kojim kruhom da servirate ovo varivo, probajte pogaču po tradicionalnom receptu koja je kao stvorena za ovo jelo.